Sodrecho Youth Club and HS ang nengki undur matang pan kari chua jai me kedeng pon. KSA Lamding Road Central Committee pen patir pi ponsi puthot DGC Principal Afan Pin Pura Loke Pejerdam. Ningkan Prokner ke pasar pi tilia roya long ke jang. Kedam tang bosing ni paling kau ada drug seer ni HS asal lang kita katuma pan asat klang baklang pon lu. Sonsi litum karibia kaya panta ansu se lo charli aning kaparong ponjia pan pu mathasi Sodrecho Youth Club pen bokajan blog adung kedo Sodrecho arong Amerika Romesh teron lapen lina hansi piaso pu aki bisi soros teron apan karchu pona jai meg deng. Adung thualang li soros teron pen Pranav Vidapit College along pen HS asat lang kispo ondun lapen distinction K1 thega pot Sodrecho Youth Club atum pen ahem an humri damsi man kedo karibia puho pen archupon sonse soros teron kelong a phaila ke 85.6 an percentage che palong dun iglo English 85 alt 83 history 89 pol science 84 economics 87 lapen education 76 an long ponlo lapen alang le subject for along letter martame che palong ponlo soros teron pen ka chethan pon ateng ke alang le poson ang deng an che pale ke methang ka che bor ipen si kelong lo tuition lapen ke charli dun abar saile ke do puta kali lasya methang ka che bor ipon lapen ahematumate apia potom nangkabor iduna join si nong me wan long lo non puthot Guwahati Cotton College along si kacharli dunjia phanning hanglo puta alang li nang chethan dun anparta suros teron asar piasar bora tumpen pherang kelong nang chethan dun alam la ke niletum ke duk ke chongda chot pen un an ke tangkas tami ripilo nona pora kang tu yang deng kacharli dunjia phana kisung do ikok lo athe ikhi edat kavia jokla si surjo rong phar MSC Borjan constituency la pen Caribbean Long Termas Council CEM Dr Tuliram rong hangan parta Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Dr Nomol Muminatom aphan nang rabdun thapusi kachuning ripon pado Sodrecho Youth Club atum pen stami un an ke cherap chito dunji pota chun bang dilip teron la pen mei phora ju ingleng atum pen soros teron a hemasar piasar bura aphan aning pathete kang hanjang langsung pada Jepson rong pi report Malong News. Pardon, nilimene soros teron ni doi Sodrecho Model Village distinction mai ni apranda kitok hut pen ni confidence do kitok an ni right ji pu ni confidence do inke achicho confidence mane dak Pranav bang ya bang asorong ipon pu chinilo ya prangda sita ni bang ni lihin pe ni un an bor edun lo ni try dun lo inke kimathateng ni kopai ta do lo long chi distinction bang long lo top dun long chi lo karbi ya khai pen mat bang top dun long lo nai lo lam bang Nang lagi ceng hut kodak si Charlie lo. किचेंग ने ग्रीन वैली से चार्ली ग्रीन वैली LKG to class 6 सन चार्ली लो class 6 में प्रणव बांग जुई लो के चार्ली तो प्रणव बांग ऐसे नहीं का improve तो अठे मने डाक बांग real competition तो कॉल मत ग्रीन वैली दुन बॉम होत ने competition आना value चिनी ने दिलांग होला सो सिता डाक प्रणव बांग लफी बांग ने competition real competition पुचिनी दे लो बांग असो तुम हो डाक बांग थेक्सर सार थेगलोंग दुन लो ने ता motivate दुन लो डाक teacher dun danang support dun lo hem family members no danang support dun lo motivate dun lo halo la me nang le person se palong pan ke ko an ka bor I la pen ani siang bong ko an ka charlie pen se la person an ne arni si mane ne bangi ajo charlie ning ha o bujalo means a job por ma environment bang ne han cool o ge nang pilo comfort o jo I think class 6 o'clock pen 11:30 12 lam ne charlie इनके आहत पे ना बेसी दोक माने मूड डोलिंग पुटे बेसी दाम जो है इनके अनारलो दप्रांग 6 खाली 5:30 लम थुर पो इनके 7 8 अन चार्ली पो इनके क्लास ऑफ देर हो एंडी अनारलो चार्ली पो खाली ते जर्नल्स पे निहाय लांग पो खाली ते मोबाइल लांग करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स खाली ते कंट्री नॉलेज लाय बोल लांग पो nang le kon percentage long pan ni nearly percentage में 85.6% distinction इनके पास्ता सब्जेक्ट लेटर नहीं लो Pente nang lila Charlie bom hut. like ta goal bang set lo de nang Charlie bang interest do ji arlo be naha nang pila mane nang force dun bang ekta force do ji mane Charlie no pound nang ji nang hard work claim bote arnam ta nang lang ji ko pai da do ji arnam hard work ki claim thane arnam nang lang lei pe एक ना एक दिन के ला सक्सेस वेग जी ला सी फर्स्ट ऑफ ऑल माइन गोल एकटा सेट नंग पो स्वाली दाम के नंग पो ना इलीजे चिपडू नंग पो
एक ना एक दिन बाय सक्सेस लॉन्ग बोल है लो अल्लाह में कौन अली आइडिया थिंक बोलते आइडिया टेंग नि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बाय चार्ली कौन लो 6 to 8 hours ni चार्ली है sta non UPSC son APSC son lai bange sungkrung ni jera chini lo 12 hours ba 13 12 lai lan ba donang pu per day ke dak ba non degree life ki cheng bange learning ba important no ajat kam no no means like veter non na singing non dancing non ajano da lai ke bang knowledge nang people talent nang people nahan experience nang people lan lo alam ba dak mane learning bang donang pu inge Charlie bang donang po learning bang donang po Charlie the only book only syllabus the beleg out of the book like Harry Potter lai the Charlie donang po any knowledge pan education value theo la game ba to e mind nang pa fresh ji sita game pa tu ni atum phan nang litum mahin ben ko pine suggestion ki PG ning hang do ma manela ka Charlie puthak yong dung atum ke la buson ka Charlie ning hang abi la pen undun de pin atum siki ong pulo te alang litum han la hino dak ma ko pa mi tu phan nang litum hin ben pine ka ma thak pon ma pachini do ma la hello ni tum puthot yut club hin pen ki pachini ti abang ke la pason hello je ahok lo no la metric la pen non it is la hini angdeng madang de hini apart along adhek atum ke pair do la pen adhek tum ke third division ki long atum do second division atum do first division la pen top understand do la si hala ke pair that atum sami alang tum ning oi den nang ji ma alang tum labang su ke pair ben alang tum labang su education na bangke kang ton kok nang ji la poson kali alang tum puthot ji revive thu nang po but alang tum sentiment ji create si ki wang ji sengkan na bangke ki pair that na jok next na bangke topper matang de distinction na poson ki wang ji phasi body thu nang ji la sinili karbi long karbi ariso ejang thomas tami junior yang tung madang te pachini yang tung ke lahan lo lapen hala first second third kido na tum sami alang tum tami la son si pinandang po komande ke first division kilong je po second long rong last time alang tum ning onang ne ate kapur hi abang chipiduk lo polodang te kachipaduk ali ke nangman vekji la une chot polodang te kachip hala kapur hi kachali tami chipaduk de chot matang te asabo try to chot la soposi hala appoints tami ingda chot la poson lo la si alang tum tami aku higher degree ki kili damlo polodang te alang tum aku puthot kachali bangke ing tonde danang po bor ipik nang po charlie pik nang po khela dhula la pen kaprek PUBG pul hais tami no lom a game do pik hais tami khela bang ing ton po nang po la pen isi amugichu la pen kangri kangkrang lai hormus tami chiri nang po chipai lu nang po la sinili la tami karbiang long ariso yang depan judi lo kedam tangbo signify inquire player ni kes elam ding road central committee pen dipu government college principal tado terang piari teng pin pura lopa jirdam jada pi puthot pini le thota kes e central committee ame phu thomson rong pi pen japon si dipu government college principal tado terang pia phan pin pura lopa jirdam bangso pin pura lo long ke jong pon lake ke chengsi dipu government college along TDC yang deng along kar biari so ejang aphan amen thapon lab nangji adun thu HS ang deng along amen ka chethap anam pajum nangji ohenlam bangso ka chuning ria tengpet HS ang deng amen ka chethap dunji anam pajum ponlo kes e central committee ame phu thomson rong pi pen ke japon pinpura loke pajer damahut kes e central committee kongchun bang sumit kiling dipu district committee ame phu William Tiso kongchun bang Rakesh Terang dipu branch committee ame phu Nogjir Tiso pen chenglok ongdung kes e claim bang atum cherap chetudun dipu pen Edwinson Hanse report Malong News hemadung hetse langroi do koka jok inut lokhidas po abang phia keng kaching roi dam pura langkiling tangkring pena jok lang pondet sia chethe chepajut pinlo birta kelong duna tengke kache wajui au sala pena sopi atum adhar kache salam dam fingerprint ki bidam pu aphi lokhidas artaning kan tokner kep abang akeng kaching roi dam amar langkili kang tangkring jok lang pondet sia chethe jut kok lo hamran men rostoming ti report Malong News ঘটনা হৈছে স্যার আমি কিবা ফিঙ্গার পিন্ধিব লাগে ফিঙ্গার পিন্ধিব গ'লো
দিয়াৰ পিছতে আহিলোঁ অহাৰ পিছতে মোৰ মেছেজে কয় মা ক'ত গ'ল তো মই মা ক'ত গ'ল থাকিব ক'ত বা পেচা পেচা হাগা হাগি কৰে যে গ'লো তাই আহি কয় নহয় সেয়া চেণ্ডেল দুইটা মানুহজনী ক'ত গ'ল তেতিয়া মই ক'লোঁ যে ক'তবা ইয়াতে পাম নেকি বিচাৰতে এইপিনে যাৰ যাৰ ঘৰ যায় চব চালোঁ আমি চোৱাৰ পিছত নাই পিছত মই এবাৰ অকলে পানীত অলপ ঘূৰিলোঁ ঘূৰাৰ পিছতে আহিলোঁ পিছতে আকৌ গ'লোঁ ৰংকাৰ্বি গৈ পালোঁ ৰেন্দাক লগ পোৱাৰ লগত ৰেন্দাই কৈছে এইপিনেতো অহা নাই মই সুন্দৰ ঘৰত যায় কিবা কামত কেতিয়াবা যায় কয় নহয় এইটো মই 1 ঘণ্টাৰ পৰা লুডু খেলি আছোঁ এইপিনে অহা নাই আহিলেতো মই দেখা পালোঁ নে তো তকবিদা ৰেন্দা মই আকৌ বিশ্ব আমি আকৌ 3জনী ঘূৰি আহিলোঁ অহাৰ পিছতে পানীত নামিলোঁ আৰু গৈ তাতে গছ এটা পৰি আছে জংঘল আছে তাতে গৈ পাওঁ আখটি আছে পানীত পৰি আৰু এনেই প্ৰেছাৰ ঘটনাটো কেইটা বাজে আমিতো কুঞ্জমাৰত গৈছোঁ প্ৰায় 9:30 বজাত গৈছোঁ তাতে ঘৰক 2 ঘণ্টামান লাগিছে 1.5 ঘণ্টামান লাগিছে কুঞ্জমাৰত ফিংগাৰ 11টামান বাজিব এনেকুৱা সময় আহিছোঁ ঘৰত আহি পাওঁ নাই তে বিচাৰিলোঁ বয়সটো 70-80 মান হ'ব নেকি 80 মান হ'ব নামটো আছিলে লক্ষী দাস আৰু আপোনাৰ নাম শ্যামল দাস AJYCP ahin pen Samson Singh inti Amir Barialong kachi songpon Jakong ni phai ICR ni AJYCP Karbi Anglong District Committee la pen Difu Regional Committee atum Chelangsi Samson Singh inti Amir Bari Difu along langkang lum era puthak che songpon padu Labang Swasai Jasemet AJYCP Amepu Jitu Pukon Kongchun Bang Apurbota Joyan Toda District Organization Secretary Saruk Bosumetari la pen Joint Secretary Potmoteron atum Pensi Cipatir Pipon Labang Swasai kedeng nangkok laki Asam angkang pianong langkit hipi kejok BJP government atum lang pamidun thekhedat mate labang to langkit hipen kita jo biam tai on pon thekhedat arbokon laki alang lituma keman cepat langkon pen central government akan Assam government ahin pen Assam langkit he putak national disaster pusi hokko nangji pusi ninjepon adun thua kemang laki Assam langkit he along Kititang lapen langit hipen hembrit kena hok et arada tumapan trafin ken akirap pajir ponang jilapen ahen kena hok et tumapan kedo kita kadim hiki ponang jipusi mangkon lapen alang litum pen kidutia kemang pon lake Assam government lapen central government ahin ken Assam long dema kini keselam pon mate keselam tang ana dim kami trafin ken hang pon lapen Atheke lasto aden kedo ajok si kini lapuan alang isi kedo nang isi alang ni kompen ni Jepang dipupen thorom teno paripur malam news instruction of central committee pini nilitum AJYCP Karbi Anglong district committee aru pen nilitum pini program patir pipon lo la program patir pipon athela bangke la puhan lo je non lom Assam angkang pilong flood a situation atum BJP government alang litum handle pame ekthera la so putha sin litum pini ningduk si labang so ka song patir pipon lo labang ni litum labang so pini ka song lo patir pipon lo lage Karbi Anglong district committee pen chenglok dak regional committee chingrum pet pen patir pipon lo ni litum kemang lage la hen no je prabjin pen la Assam angkang long flood putha bangke national disaster pusi alang litum central government la pen Assam government atum declare ponang po la pen sini akemang mangala puhen lo je lada Assam angkang langkang lum long kitsi ke jang pen chenlok kisungi phodet atum han alang nitum central government apen Assam government atum pen prabjin men alang pen relief materials pen chenglok rehabilitation pin ponang po lapen adun thu appointment ke kidutsi bang lahen no je Assam government lapen central government atum dak Karbi Anglong Karbi Langpi le puno lapen sonak thak konane nepko le puno prabjin men alang nitum la big dem mane thedung adem bang prabjin men lahai construction ke tangtang apot bang ta pabonang po laben non kibang jilang non akimi ke selam jipota paselam long de nang po the la sona a dem joini si pini Karbi Anglong angkang pi ben chenglok Assam angkang pi da inglum pluk lo bang konani hongatu me nani karen lahai lapuson ang long bom osana me Karbi Anglong me chenglok Assam angkang pi ato mange pilo nai pi ke ili do mane nang mardar dok lahai alang men si hongatu mange tangka maha pon bom no revenue po bom ili tum han ke na papat chi ber la lahai lang pe si lasi lapuson alang le do bom lang plote ke bang jilang ani ke Assam angkang bang ke kichi ke jang si ongore pola si prabjin ben litum AJYCP Karbi Anglong district committee la pendak Difu regional committee dada la pen Bokolia regional committee pen litum kemang bang la puhan lo ya prabjin ben la son thoma kemang bang central government la pen state government atum nang pachun pipona pola pen nang pachun pipiti ke litum ke kata song asai bang ke dengpon bom bok bang jilang ani satam pini pen sigi chengik lang pini ke nilitum घंटा थमहान में लाबें की बेंजिल लांगी से दमे चेसोंग पन बम को के दामतांग नि चेसोंग पन बम लो पोलांग नि प्रेसिडेंट के हाय
kopi upo alang lihin pensadame la penjang jilang ali sedame litum Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.